Dakle, Stavropolj, ovo im je glavna crkva gore, a ispred crkve su postavili, evo ovo za pobedu, a mislim da su ovo sve fotografije ljudi koji su učestvovali odavde u ratu. I od tog fotografija napravljen je mozaik sa ovim sovjetskim vojnikom koji je podigao zastavu na Reichstag. Evo, da priđem bliže da vidite. Ako se penje na neku goru, piše dole kako se zove ta gora, ovdje u Stavropolju, kroz park, i tamo je na vrhu njihov glavni hram, glavni pravoslavni hram, pošto ovdje ima puno muslimana između ostalog, tako da je ovo glavni pravoslavni hram. Da, crkva neizostavna u ruskoj kulturi. A onda ispred crkve, mislim da je ovo Cadillac Impala i naravno poziranje za neki da li Facebook, da li šta god, da li poziraju za nešto i to je isto normalno. Danas je inače nedelja. Ovo interesantno piše dar grada Donjecka stanovnicima Stavropolja u znak zahvalnosti 2017. godine. Ovo je ispred crkve. Ovo je pijaca u Stavropolju. Mali pijac, što se kaže. Aerodrom Stavropolj. Ovo sam bio 2017. mislim na jesen. I tada sam isto snimio ono tamo autobusku stanicu, a sad ću da priđem bliže pa da vam je pokažem u čemu se radi. Ovo je mozaik koji je neko napravio pre dosta godina, očigledno od pločice. Možda nije toliko mnogo godina. Ja sam, kad sam vidio to prvi put pre, 5 godina, pomislio sam da je možda iz sovjetskih vremena, međutim mislim da ipak nije. Pločice su malo modernije i šarenije, nije bilo toliko tako šarenih pločica u sovjetsko vreme. Ali u svakom slučaju to je autobuska stanica ovde na aerodromu u Stavropolju. Inače je Stavropolj poznat po tome da je prestolnica proizvodnje veštačkih safira. Najveći veštački safiri se prave ovde i ovde je najveća fabrika. Ja sam vidio jedan safir koji je bio negdje oko 300 kg veliki. Oni se veštački prave, da ne ulazimo u detalje. Lep grad, simpatičan gradić, ima negdje oko 300-400 hiljada stanovnika. Otprilike kao Belgorod, tako nešto. Ali je ovo u principu zemljoradnički kraj. Ovde se u najvećoj meri ljudi bave poljoprivredom, žitaricama na prvom mestu i to je.